twongeye kubiriza abakunzi ba Imurenge Amateka TV turi hano Imurenge umva imyigaragambyo iri hano Imurenge uko ibimeze abari kwigaragambya leta ya Kongo iri kwimura uwitwa Muyoboke waruhagarariye igipolisi hano muri Kongo. Abaturage bakaba bavuga ko ari uburyo bumwe n'ubundi bwo kugira ngo basoze umugambi wabo wo gutsembatsemba abanyamurenge umva kurira kw'abantu. Twashize abagore ko barafatwa ku nguvu n'abasirikare mwatwohereje bo kuturya. Uyu mwana twari batumaze inka batumaze abana bashize intumbi zuruziye ku misozi no mu masoko. None umwana umwe twari dusigaranye wacu w'Imurenge bagiye kumujana ngo iwacu hakora isembatsemba. Turanze turi abagore b'Imurenge turanze turavuze ngo ntaho agenda mudutabara abanyamurenge bari hanze twashize. Umbwire perezida ko abantu bashiriye mu minembwe twashize abagore ko barafatwa ingwara zatwinjiranye zitagira uko zingana bitewe n'ibibazo z'abasoda mwatuzaniye. Amabawe yo kwibarabara bamaze abantu batumariye abana bashize nta muguze gifite umwana. None kandi bajanye Muyoboke umwe nta muntu wasohoka mu nzu abagore bayabarya titwaye tunywa abana bashize ni bwake. None Muyoboke waruduhaye isoko imwe twadushakiramo abana ikigozi ngo baramujanye. Mubwire perezida ko dushize ubwoko bumwe bworengana buto turi abakongomani 100%. Turanze ndagenda ndava hano nimba hano twese muze mutujanye ariko Muyoboke ndatubi ruhande ngufise mwaduhaye ziturye nuba abantu barashize dufite akaga gakomeye cyane turakingiranye ntitujya ntitunywa impinja zashize. None kandi ko muraba mutujanye umwana umwe twebwe tube gute abanyamurenge bariyo mubwire perezida ko abantu bashize agenda twarahiye twanze musige mutwishe tubone kurekura Muyoboke agenda. Tukeneye perezida wacu Antoine Kiseketi arenganura akarere ka Minembwe aturenganire ubwoko bw'abanyamurenge turi abakongomani 100%. None twebwe twararenganye ni gute tworengana perezida hari abona avuga arya akaryama tukarengana turi abana biwe niki cyotuma turengana. Uyu munsi tidushatse ko Muyoboke ava hano turabyanze turi ababyeyi nitwe turababyeyi twarabyaye abana badusizeho igihe kibaye kirekire turira indubu zaravuze ababyeyi bifashe ku matama abana barasize. None dukeneye kuko umwana wacu aguma hano umwana umwe cyo dukeneye ko bakunda ngo uyu mukuru waje asohoke tumurengeze agende yurira indege asubira igihugu. Tuba abakongomani twese dukeneye kuko tuba muri icyo twanze uyu muntu abategetsi baje bose nibo batumaze abanyamahanga batumaze. None ko baraza kutujana umwana wacu warusigaye kandi yasigaye ari umwe gusa abandi bose barashize. None turabyanze cyakagira ubundi bwoko buzongera kugera hano bw'ubwo butegetsi bwaje kutumara tubabajwe n'abashize. None n'abandi nabo baje kubamara twazanze ko agenda uyu munsi kuva none ntagende. Birababaje muvandimwe aho uherereye hose ni muri studio za Imurenge Amateka TV. Uruhare rwawe rero gutabara kwawe gutabaza kwawe birakenewe. Umugambi w'ubwicanyi no kwica no kuranduraho ubuzima bw'abanyamurenge uraca rimo witabwaho cyane cyane n'inzego za gisirikare za FARDC zigenda zifasha inyeshamba zakoze coalition mu kwica abanyamurenge b'inzirakarengane zirimo Lady Tabara n'indi mitwe itandukanye iva mu bihugu by'amahanga bagamije gutsemba umunyamurenge no kumuyica iyicarubozo. Ubuvugizi bwawe imbaraga zawe ziracakenewe. Umvumvisha amarira y'abantu bari hano iwacu Imurenge kuri uyu munsi kuri iki gicamunsi aya masaha urakoze. Yunus Daudi muri studio za Imurenge Amateka TV niwe mwarimo muganira nawe. Garagambyo rero irimo ibera hano Imurenge abantu benshi bakaba bamaze kwikomerekeramo ariko amakuru yacu kuburambuye tukaza kubagezaho ku mugoroba. Mwibuke ko hari aho twakoze ikosa tuvuga ko ari Muyoboke kumukura muri Kongo. Sorry twibeshe cyane no kumukura hano mu gace k'Imurenge. Uyu mupolisi Muyoboke akaba ari umupolisi ukomoka mu bwoko bw'abanyamurenge akaba yaragerageje cyane kurwana ku baturage b'inzirakarengane baraswa cyane cyangwa izi ngabo za FARDC zigerageza cyane gukorera ihohotera ritandukanye. Uyu mugabo akaba yaragiye abangamira iki gisirikare cya Kongo kigenda kibangamira umuturage w'umunyamurenge abagore bafatwa ku ngufu ndetse n'abandi bakomeza kuraswa umunsi ku munsi. Niyo mpamvu rero abantu bari mu nyigaragambyo hano abantu ni benshi cyane. Ingaruka turazibagezaho mu masaha yacu y'umugoroba. Murakoze abakunzi ba Imurenge Amateka TV.
wabanzi bacu ntibavugiriza impundu kunesha. Ushimwe kutatugize umuhigo w'abanzi bacu, ushimwe kutatugize umuhigo w'abanzi bacu, wabanzi bacu we ntibavugiriza impundu kunesha, wabanzi bacu ntibavugiriza impundu kunesha.